Dobro jutro i drugi drugarice, prijatelji, prijateljici, paintballeri i paintballerce. Vi smo danas ovdje na Gotcha Spielfeld. Sjever? Da. Ali on se zove sada Battleground i mi smo jučer došli, dugo smo putovali, radili smo malo i danas vidite video kako izgledaju smoke granate od 0G i kako izgledaju smoke granate od Smoke X. To su njemačko legalne smoke granate koje smijete u cijeloj Njemačkoj upotrebljavati. I znači ako dolazite ovdje imate samo izbor između te dvije i da znate koje za vaš playstyle, vašu igru najbolje smoke granate. Ostanite i pogledajte kako performiraju oba dvije različite granate u videu. A nisu samo dvije, imamo puno granata od 0G i od Smoke X, ali da vidimo kako koja performira u svojoj klasi. Ovo su ova dva paketa, jedan je od Feuerwerk Shop, ovdje unutra su sve Smoke X granate što su u Njemačkoj jednake klase ko što ima ovdje od 0G, koje se naručuje ovdje u Paintball Sports. Kao vidite, Paintball Sports poslao je normalni paket nama i Feuerwerk Shop pošalje, malo više košta transport, pošto je na njemačkom Gefahrengut, znači eksplozivne stvari su unutra, mora biti označeno da je opasnije. Po tome, ajmo pogledati šta je unutra. I sada da pogledamo šta ima unutra u paketu od Feuerwerk Shop za Smoke X i kako je zapakovan. I kako vidite unutra, standardno pakovanje, ništa ekstra, ništa malo kartona unutra da ovo pridrži, da ne previše kuca, ali kasnije da vidimo šta je i kako će biti. Ok, vidite, ovo su sada dimne granate od Smoke X. Imamo ove malo veće, imamo normalne Viapool, imamo koje sa dvije strane, Burst, Double Smoke se zovu, uzeli smo još ove dva velika paketa koje ne vjerujem da će igrači nositi sa sebom, ali možda za organizatore je interesantno, i jedna malo manja dimna bomba. Po tome, ajmo pogledati šta ima kod 0G u paketu unutra. I evo ovdje imamo sada paket od Paintball Sports sa 0G granatama unutra, isto je dosta dobro zapakirano. Svaki put kad nešto kupite kod Paintball Sports dobivate aktualni njihov Paintball Sports magazin. I vidite, isto je dosta dobro upakirano. Po tome, ajmo sad pogledati detalje šta ima unutra. Evo kako vidite, izvadili smo već cijelu paletu i šta ćemo danas vidjeti u video ili u iduća dva videa je jedan put normalni Viapool od 0G koji možete skoro na svakom polju da kupite, i ovo je od Smoke X, jedna ista varijanta. Ovdje imamo Double Twin Vent kako se zove kod 0G, Double Smoke kako se zove u Smoke X varijantu. Uzeli smo od 0G i G18X da vidimo je li to je nekakva razlika prema G18 koje vrlo jednako izgledaju, po tome nemam pojma zašto se jedna zove X, jedna ne. I od Smoke X njihov Army Top, Army lonac koji bi trebao imati jednake rezultate. Usto imamo male Micro Smokes od 0G, ali od njih nemamo ništa od Smoke X. To smo u zadnjem videu od Smoke X vidjeli nešto vrlo slično. Od toga ne možete puno očekivati, puno dima očekivati, po tome to je više za fotografije i tako dalje, ali da se vidi kako je, isto sam stavio unutra. I od Smoke X imamo nešto što nemamo u 0G paketu, to je neka srednja veličina od jednog dimnog lonca, pa da vidimo kako on performira. I kao zadnja od Smoke X, ovo je veliki lonac, i od 0G SD75G, ovo košta 60 € po komadu.
pa ne vjerujem baš da to će igrači puno koristiti, ne vjerujem baš ni da će puno organizatori to koristiti, ali ko zna, barem da vam pokažem kako to izgleda. Koštalo je malo, ali nema veze. To se radi za paintball. Baca se pare, jebe se, šta ćeš. I to je to bilo, to je sada bio unboxing od ovih dimnih granata. U idućem videu vidjet ćete kako Enola Gay granate same performiraju na polju i onda će doći još jedan video gdje ćemo usporediti Enola Gay sa Smoke X granatama, tako da vidimo kako to zajedno, koja izgleda bolje, koja pravi više dima i tako dalje. Po tome vidimo se kod idućeg videa ili kod idućeg 2 videa. Nemojte zaboraviti pisati like, abonirati i napišite mi komentare što hoćete da vidite u budućnosti. I do tada Cannelloni vam kaže over and out i doviđenja do idućeg videa. Bye bye, čao čao.